wambara akashoza no kushanga oburebezi bwankore ekigese kikuru nyemerere na the very reverend Canon Nathan Hobbs message wiwe dini wakashoza na jiti St James Cathedral turazo tuganira ashonga ekiro kikuru ekyanohire kankora diocese premier entebe kasemerereta katwachi online ati West Reverend Canon wewe mnonga mwana wanje Gideon kandi nashemerwa mnonga omurikashesho mu aka 23 omukwezi kwa 12 24 kunkureba ndyaha nsimarahanga Gideon nani mumwe nabampurikize nabakundeba kuba turyaha nsimarahanga nacho kutukureba turiyo ntuza omu week ejeye kwendera hiho mwaka to end the year, the week to end the year tugaraka tusimarahanga warebe nyuma warebe misho warebe hagati no simarahanga ebintu biturabire byona nko kutwentugama nkoko beno okora nkoko beno jena ka plan za ozona okwo birori konkano teko kusimarahanga nabwo echo nanishemererwa munonga omuri yakashesho kubaza kugira ngo tushabeho twaheza kushaba rero mbahereze amakuru marungi nananyagunkwija kwe ahabwo kuba omwana yaza kutuzarwa twakusima twakwebaza munywano witu Yesu ekireki mukamo kachitaho ngunyo n'abantu bona turaturire turatuye mu kushemerwa turatuye mood ninga tuyo mu kushemerwa kwirra okuzarwa kwa mukama witu mwe nizobera mukama ojogambe nitwe arushozera haro ntushabira abantu bona ijo tubetuye mu karo services twatungaho na Bishop Rambati obo yayakirwa the right reverend associate professor Bishop Wankore byashemera abantu bayeshongora abantu yontebekanisa mukama simu nabo kitwazagamba hikigambo rahanga obe nitwe twazakurikiriza iyo Yesu Kristo mukama witu amina amin din yes temerita program emerireta omuri wa TV West Christmas ajaguzata program okweyemerire ekigambo ekirengero kwetegereza kwa abantu twena no kugira ngo amasiko gate tugato mu rahanga kandi ekindi cyakabi twekume nebintu bibiri amasiko mu rahanga kana no kwekuma hati nkitwa abantu nono teka oshote kintu nkiza kubaho oshote kintu nkiza kurabamo konka wotine mangara hanga nyenda kugambira izoberi ni nyenda twecu mutomo mangara hanga gatorabyo mu kiro kikureki kandi ekindi tureke kwesiga mani gitu tureke kwesiga bwenge bwitu twesiga mani bwogwa tugamba kigambo cya wilderness koko ryo muihamba noru ko mukishaka koko ryo muihamba oburi ko muntu atine cyo kurya cyo notine no kugamba nawe cyamagara gitu turyo muihamba koko ihamberyo nigendo muntu arija karukwasa nawe cy'ihamberyo mkurutwasa ntwenda Yesu Kristo kuzarwa mu magara gihamba manya ambiri yitwe jinihamba embiri yitu nenda kurya eryo nihamba embiri yitu nenda kunywa eryo nihamba embiri yitu nenda sente eryo nihamba nangwe embiri yitu netongana hina batunyagire namwe hino woriyo no yihuza otonyuhure sente zanje ninyenda kuza kurya mu kiro kikuru hino ndijo niyo wonyagire oronde sente zo zumuhekare ahaboko abantu benda kujaguza konko kujaguza nani nyena kutwarenti tureke kujaguza mu kurya tukaza kuzo mu kutere nanga tukaza kuzo mu kwesima tukarimwa kuzaguza kwakira Kristo kuzo mu magara gitu nawe cyihamberi nugo magara gitu ntwenda tugashemeze rero hanga azarwe omagara gitu nacho itwe program eitwine nka cathedral nka Ankole diocese no kushemerwa echo ni number 1 kandi kindi program eitwine no kumanyira cyumwe ngo Yesu Kristo na amarabyona washo mu kigambo cya hanga ombibreji omuri Isaya esura ya mwenda no mushororo ngugwa mukaga nukugira ngo ahakuba omwana atuzarirwa haleluya amina omwana wo mwojo ateyirwe ngo the child boy is given to us ngo atwirwe kandi kindi ngo butegeki buryaba amabegaji nizi narye aryayetwa omuhanuzi okutangaza a wonderful counselor nyina kubagambira abantu bamagara genseje abantu tugire ba counselor bingi munonga nangwa abandi kutugire bizubu tuzombafumu
osoto ba kansara tubaza kukora ibintu kuganye ndakubagambira Yesu Kristo kakuzarwa mu ihamba ryawe eriyo yoyine ida wonderful kansara ngu obutegeki buryaba ahamabegaje n'izina rye aryayetwa omuhanuzi ari kutangaza nyina kubagambira abantu ba Uganda nyina kubagambira abantu bankore nyina kubagambira abantu bakunde ba TV aha nyina kubashemererwa kugira ngo twakire Kristo nko muhanuzi ari kutangaza a wonderful kansara yazarwa mu magara gawe nuko kwasa kwebuzaho hari ubunzi zebizubunyowe konka nyeburuza abantu bampabwenje hina abana bakobwenje bakwenda kugami nyira kubagambira umuntu akwasa kwereza ubwenge ni Yesu Kristo mukama witu hariho murundi gumwe nkandi yibandoko nkandi nyebuza binyonyi nkanta kazunuru enyonyi bacita kanyamushungushungu nkanje anti ndyahangara ninga ndyafu ekinyonyi kijangu ngo ryafu dere siba ni ntetema konka na hati nchiro umuhanuzi akutangaza ni Yesu Kristo mukama witu umuhanuzi akutangaza ni Yesu Kristo mukama witu uyu wabasa kutegita egishaha ko Gita TV West to live akashozero haro ekiratete umwanya no kongera kureba intebe kansa ntubara ekiro kimwe ecyanyesha kandi n'ikiro cyabera nabena bwashesha tugende omucyo cya Christmas ntwijuka amazaro gomujone nyine Dean wa St James Cathedral Dean atakumweteza na mnonga twazo muncheze Dean ogunuwe akukorata Bishop Associate Professor in case ya ataruho ogun wako bari mu kitebe no mweta the very Reverend Canon Nathan Bobs mwesije charity na lake no manya ekirechi na nyecha kare abantu nabaga nko ku Thomas n'abandi bababigambire kano mwanyu ntwenda kumanya nka ekanisa bo batebekanisa bata ombere bikutanke rizoba nyecha kare kandi nishuka yo muri wa TV West erizoba nka TV West na Radio West tyo tugabe kiterechi ombere tarwa hari yo bamanyise yija oyakire erizoba na TV West in Christmas carols ebigambo bibiri bishatu tugamba na Dean anje kutugambira program ombigambo rukushimbayo okusibana no kusibana programu yetu ine 25 nyimanya ngo makanisa gona n'amakerezia gona nza kwa nzomaramizo hato iramizeri ya cathedral ilikuwa ryebembwe Bishop Associate Professor Fred ito nza kutandika shahemwe yo mukasheshi niyo first service twino ho kubatiza twino ho kugambe kigambo cya mukama abaserikani baba ryahe motoka zanyu zone zo baraziparking rezona twina abaserikani baza kuzikuma kandi twazo muda ya cathedral tuyatunge kigambo cya mukama nacho program ejo netana shahemwe service ya shahemwe hari ya shayibiri hari ya shayishatu hari ya shayitanu nabo cyo program yona kandi zona nizakuba zebembirwe mureberezo wankore nabwo ejo abaryaho mwena ntubeta mwena muyije kare oruguto haro noza kuba ndryakira buryomo turukushorora mu dini oburyo musalamu oburyo munyakaturiki oburyo mpuruta isha kandi no kubatiza abana binji munonga oreto umwana wawe no tumbatse kandi akaja tumweto wakiye yawe sente zona nacho mwana wawe no mureto mu Christmas okwako bari tujya kubatiza taronshonga nacho program ejo kweri kandi no kugita nabaguru rwa mukagoro kwijana biha byona kandi no binjira munonga nabo cyo Gideon naba TV West na Radio West nienda kubasima munonga abo kutwicereza tukabaheza program yitu kandi abana n'abantu bakuru mwena mwije ture kigambo cya rahanga aho kanwo mujuni kandi we muhanuzi okutangaza nimba sibura nimbendezo mwaka musya murungi nimba sibura nimbendezo ekiro kikuru kirungi nimba sibura kugira ngo mwetantare acyakubasa kubaretera kabi no kusya munongo kuvuga munonga ubundi utanywa marwa munonga ubundi utagirota konkore ngo uryo mukayawe neka yawe tuterere tujaguze Yesu Kristo atuzarirwe nuwo muhanuzi orukutangaza haleluya amina Yesu Kristo atuzarirwe numa tukabe tukunda tongere kuganira ekinoma ekirwa live no chikunda charity na lake Dean yagamba tukize Yesu atuzarira umuritu ekibuzo kirinti iwe ni wari nandeba orarokokere agwa TV West nasiganise nyumo Gideon akashozero haro omurembo rambara oburevzi ninkole tware Gideon Gideon senyomo akashozero haro yajami orarokokere kandi we Gideon twagihura kandi Dean yatugambira nabatangira buri yomu
tuwena tugende tusobole ku bantu bayo kandi yayongera kuba natwijja nomanya mu bwire buno sister hari abazera batakujja kubatiza abana babo ngo habo kuba akasente takaine bahura ensonga egidindi egigambaho hari abazera batakujja kubatiza abana babo ngo ngunyo kandi akasente akabanzabire tinkozere ki tinkaine baitu ahura tekanze ruharo kandi umukoro gwo kubatiza adini akugambire twara umwana wawo ngo find out too even at your church nayiwa sakushangana hono